kushaba kwa mutanoku kwa bakanisa ya Chaba Christian Fellowship Church eri kushangwa mu rukabisi mashiruka town council kandi kwaba kwebembirwe pastor Agacencwire Elijah Apuri ari kugira ngo Sheema yabiye cyo kurebera he kirungi hatetandikire kurangana mu bihagaro ebyari kugira ngo byanibire obutabanguko bw'omumaka. Onka this time tugambika tuyete tusomesa abakyala n'abasajja buli muntu amanya oruburwe tushangira obutabanguko mu maka bolesirwe butekiranganiza omusajja na mukazi we singo omukazi nakora oruburwe n'omusajja akakora oruburwe otherwise twakobetwino obutabanguko bo mukureba bebiri nengambira ngo omukyala n'orwabya hati omusajja wachomanya ngo mukazi wa n'orwabya nenyabya yakuruga mu ngaro ningo omutero oruhi omukazi akagwa hansi akatika orwabirwa n'obwa rusisa n'abasajja nukoku twija kushabira ihanga yitwe nk'abakazi tukizura obusasi bwingi abakazi tushangire nibita munonga abashija tutukumanya ha bwingi bakugira bati ngo omukazi yito omushija ngo omushija bamwita ngo nkacyargira aha mukazi tugizire ngo haruhuki Apuru najonga amaka mingi gisirwa bworo gaguze byago byona abo obutabanguko bw'omumaka abati bakomaha kushabira obutabanguko bw'omumaka bwonka bagaruka bashabira amaka agarukubona abonesa abakozi bago to abantu shaba government tushasirwa ihanga amazima gali echo arebe kigwire kizumire nke kigwire gashaka maika twakira mu Sheema.